Kewangji Pai Pai Chekluni Pai Kregathamarni, Director Forest IBSM along Assam Assembly Deputy Speaker, Dr. Nomomin Kewangji Apan Kepang Terasai Kedengpon, Pai Pai Chekluni Pai Kresiarni, Lakain Kora Trok Dwar Baguri MEC Constituency Kangpi, Director Police Station ke Paro, Director Municipal Board Municipal P Ponsi, Director Forest IBSM along Assam Assembly, Deputy Speaker Dr. Nomomin Pai Pai Cheklo, ni Pai Kregathamarni Kewangji Pusi, Director Drive Mate Dolong Along, Kalar Ki Asai Kedengpon. Labangso Assam Assembly Deputy Speaker Dr. Nomomin Kewangji ke Director Area Malam, Nangchumriji Pusi, Prionat Teron Pen, Pirangkaten Uthanpon. Lapen ke nilitumapan Kepang Terasai Nakipin Khat ke Director Municipal Board Chairman Jacob Tok Bisi Nakapin Khat Puta Prionat Teron Pen Ninjepon Lapen Local EM Richards Tok Bistame Wangji Puta Thanpon. Total tu rupiah apa sih lepas selesai klaim dulu. Jadi तुम selesai बनके non Kewangji 13 August. Jadi तुम मान के jadi तुम Dr. Nomomin MLA sangat. Dan hot kali तुम kacing honai irrigation ni. Ang li recharge tok besang hu Kewangji ki. So program putar seni tum lahai kangthir ke pasapha dolong sitame anse ke pakar ponik lo. Alang li pan welcome lo turun lo. MLA sar peniem jadi tum tok besang wai itu social work plan pun bom. Jangke lepas tu pangkir rasai long. Nanti tum pang komandi napin khat bang. Anili tum panda town committee hala chairman tum lo minority vote alang li Teron sangho tok bisangho terang sangho tum si instruction ating main tum plan pun lo. Lalu Pero tarigani kon ba army to nali tum lo. Pero tarigani bangke rong berong thak dak ili tum yes muni doa na bangke yes ting tadak monibar Saturday market long si cetong yet nai kusi Jangke Oldwar Bagori ma ada bele consistency to lo jangka cetong ni lo. Oldwar Bagori polam bang lili chini dak ili tum Sorry dia apa program tu nah la sonsen ni nalimen sithani nilimen bangke siri prima kera social work program Kaziranga Pen Thompson Terang Loti Kimi News Karbi Anglong.
Kajor terang pirit kita amat kaipok ke coramat men apus siripok. Pai ceklone pai crazy ni. Lakhain ko ratok duar bagri MSC constituency yang kangpi. Daitor police station ke palo lang parpan kena killing achor. Kajor terang pi. Ruit kita amat kaipok ke coramat men apus siripok. Kajor terang pialang like kai kes tame. Inglong rit sai kacuti ke ning hang pik abang pi. Hem ke doko ke lapen hem ke doke. Aning teng samse. Lasun si pai ceklone pai crazy ni. Ako pai kilang na jogrit na idung along kaipok ke cor penamat men apus siripok. Abita ke dam ong par pegan lo. Rit pin heman ka cawan ta acor kanya killing si ka cawan nang lo. Lasi ladak ti bokha Daitor hospital long cawan lo. Lapen dolong kawya jok hempen adha kilometeran ke acor kanya killing si nang cimun nang lo. Lapen ke Daitor hospital long ke amek theo mat ladak ke onelo pusi doktor referent pider lo. Non amat NRL hospital long le cepanon pusi kipu lapen ke blood ta pinang ta hai pusi doktor pen than pachini pon. Lasi hemas oratomen kaconeng ripon Karbiang Long Autonomous Council Education Research tok biapan kerap kacong nang rapek tha pusi chuningri athe manil dum ke hemas on dathang jordet nang mobe lasi nang rap tha pusi chuningri pate krim lapen ke lapu pulang parpanar tum labang so dolong kawe pen ajok abatai lo kisung ke ponang puta lang parpanar tum pen ningje pon renti lapen ke sekolah samara tum ta labang so dolong pen ke klod olo puta hawara tum pen ningje pon renti Lasi Karbiang Autonomous Council CM Dr. Toliram Ronghang Local Education Research tok bilapen ke PWD matum apananta chuningri pate krim lo labangsa dolong prabjen pen keselam PJ apan puta hawara tampen chuningri don Kaziranga pen Thompson terang luti ki news Karbiang Long Usar kopi koson peti ke amek to kopi lo ilo to katakan ne dak sarpi di ke data miklo data man na dulo kai ko di jari ko masih akai pojar pet lo amat akai ko ada god amat akusi betom lek kuk anu angden abi ini nang yang ikut lo Avi pinin ni abang ke hada pen ki bang ta ipung api bantar avi sai se lo api ni kani acoy anta avi sai de lo terlihat ko si wang lo mani nang ki si wan mama hada pen ki wan abang ke la dak niliti puti ning ki dulo hasla ideng an nilitum ting tum dun lo la so ke ka mahang anta avi sai se lo ning ben bom lo masih kuning li bom si wan Tetapi hastar pon iki cuma tapi dari jangan foto video tangan. Uto tawan mobil lo nilitum ke mane auto hang lo damun itu masih. Ibu pon lo. Kopi pon lo damun ni lah bang foto. Ada delong do ipar wel lo. Ada delong mat. Masih nana takabun idelo mat bupon del lo. Nak pen hem ane bupon del lo. Bupon del lo. Terletak foto kan pon ke kena foto pon lo. Ane kipon na bangke Daitora hospital si. Pon lo madak pen uni si. Dakpen NRL. Dakpen NRL Dr. Hem Simon pon lo. Hadak pon te nilitum ke ka krosun nang kita. Tang ka kini ne pen la. Kili tali lo ne le lang ni ting kilong le lang ni tungke. Sa sa he masora bangenon ke. Tang ka kiri dunia pandepan awar sai ta bikin la. Tak kenal itu itu dengan Tuhan lokal IM akhir jatuh di kan ketuning dia sonto makan nilitum ke katuning di pusi nang litum han ni tukai ni si nilitum ke akhir rabi pansi la kiso bang non neng khana bang do pusi nilitum ke poisa kan ta loko nilitum lokal IM nang rabi kapusi nang litum pun dek lo Kapre ke ting tum panta. Kapre ke ting tum panta anta. Amen ta chini ke delo setani tuning bi iglo he.
Jin kan arah pesonten. Jin kan yang raga sante ni par pulu. Ini milik tuntak tidun mo beda. Kita nalimen bang ke? Ini ana dan ke register dan. Kita nali dak ahem pen ini kudu mah. Ini tipu. Akpok na ni tuntik. Kuwi ka bang apa? Ajo terang. Kami yang pilih. Milik te. Kulit. Kulit.